Yesu we, ibi noneho byo rero biteye ubwoba. Ibintu rero biri kubera mu gihugu cya Zambia hariya, biteye ubwoba ku rwego rwo hejuru. Ndagira ngo ubanze urebe ako kavideo kari aho hejuru. Ako kavideo ni akavideo kafatiwe mu murwa mukuru wa Zambia, aho hari imyigaragambyo iteye ubwoba, hari kuba gusahura, abantu bari gusahura amaduka by'umwihariko cyane cyane nk'abanyamahanga baba muri kiriya gihugu. Ubwo murabizi ko kiriya gihugu kibamo abanyarwanda benshi cyane. Muri Zambia rero ku munsi w'ejo nibwo hari habaye amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite ndetse n'abandi bayobozi b'inzego zigiye zitandukanye. Rero ni amatora yarahanganyishije abayobozi babiri, hariho perezida wari usanzweho n'ubundi Hakainde Hichilema, ndetse akaba yarahanganye na Brian Mondobile. Aya matora rero nyuma y'uko ejo abaye batangiye kubara amajwi, ibyabaye byo nakumiro. Ndagira ngo nze nkohereza amakuru 5 kuri 5 nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro, banza ukande subscribe. Amatora rero rusange yabaye muri Zambia ku munsi w'ejo hashize, yari ateganyijwe kugeza no kuri uno munsi. Ibintu byakomeje kugenda bikomera cyane, bifata indi ntera. Ni mu gihe mu murwa mukuru hariya Lusaka biri kugenda bifata indi ntera, abantu bari gupfa, bari gupfira mu mihanda, imyigaragambyo imeze nabi cyane, abantu bari gusahura. Niko amakuru ari kugenda avuga. Abanyazambia rero bateye perezida, abadepite ndetse n'abayobozi 8 b'inzego z'ibanze. Mu gihe hari abaturage bari bateganyijwe gutora n'ubundi bari miliyoni 8 z'abiyandikishije gutora. Perezida rero uriho Hakainde Hichilema yashakaga manda ye ya kabiri, ni mu gihe yari ahanganye n'undi utavuga rumwe n'ubutegetsi, ari we witwa Brian Mondobile. Ibarura ry'amajwi ryahagaritswe uyu munsi n'ikigo cy'amatora cya Zambia ECZ, nyuma y'uko amakuru avuga yuko habayeho urugomo rwibasiye abakozi b'amatora ndetse n'ubujura bw'impapuro z'amatora zibwe, zikaba byarateye akavuyo mu kubara amajwi. Ariko kandi ibi bikaba byatumye itangazwa ry'ibyavuye mu matora ritinda cyane, ndetse bikaba banavuze yuko bishobora no kuba byatangazwa mu cyumweru gitaha. Mu by'ukuri hagendeye ku mibare yari imajije kugerwamo, biravuga yuko Perezida Brian Mondobile yaramajije kwenekera cyangwa se yaramajije gusiga cyane perezida wari usanzwe uriho n'ubundi Hakainde Hichilema mu majwi, bisa nkaho yamajije kumutsinda byarangiye. Ibi rero byakomeje gutera akavuyo mu mujyi, ni mu gihe imyigaragambyo imeze neza nabi cyane, abantu bari kugenda basahura hirya no hino. Ngira ngo murabibona ako kavideo aho hejuru, abantu barimo imyigaragambyo imeze nabi mu mujyi, ibintu byakomeye. Ariko kandi uyu perezida Mondobile we ubwe yivugiye ko yamajije gutsinda, abivuga aseka cyane yishimye. Ariko kugeza ubu nta byemezo by'ikigo cy'amatora byari byatangazwa neza ko yaba yatsinze. Ariko ku bijyanye n'imyigaragambyo hari impungenge zikomeye z'umutekano ko imyigaragambyo iragenda ikomeza gufata indi ntera. Ni mu gihe n'ubundi ubwo bisa nk'aho ari amashyaka abiri ahanganye mu murwa mukuru, abantu bari kugenda ishyaka ubwo rya Hakainde Hichilema n'uriya Brian Mondobile. Abaturage bari mu mpande ebyiri zombi, ni mu gihe bisanzwe bimenyereye ko n'ubundi muri kiriya gihugu cya Zambia n'ubundi abaturage baba babayeho basa nk'abigenga, umutekano ni nko baba bawicungira. Bikaba bivuga yuko polisi cyangwa se izindi nzego z'umutekano nta kintu zifite cyo kubikoraho, cyo kuba bahosha iyi myigaragambyo. Biri kuvuga yuko rero abantu by'umwihariko nk'abanyamahanga, murabizi hari abanyarwanda baba muri kiriya gihugu, bamaze kuba bajya mu nzu zabo bagakinga, bategereje kubanza bakareba uko imyigaragambyo yagabanya umurego, yagabanya ubukana. Mu magambo make rero twavuga ko Zambia hariya mu matora yabaye ejo hataramenyekana neza uwatsinze, ariko bikaba bivuga yuko n'undi Hakainde Hichilema ashobora kuba bamajije kumuhegeka ku butegetsi, kuko impapuro z'amatora amajwi bari bamajije kubara, uwo bahanganye yaramajije kumwenekera bikomeye cyane. Reka nkubwire ngo rero tuze gusubira n'izindi update.